Pozdrav ljudi, Kristin iz HGP-a i evo nas u novom tutorialu kako skiniti Rocket League. Igricu s autima, već sam napravio video, bit će na YouTube-u uskoro, pa ga možete pogledati kako ja igram, nisam baš najbolji, ali vidjet ćete. Ok, ajmo. Prvo, nema malo ga je teže naći, ali se nađe, normalno, uvijek se nađe. Ovako, na Steamu je 20 eura i tu imate multiplayer, no 20 eura, koliko to, 150 kuna naših. Onda, kada odemo na internet, odemo normalno klasično Kick-S, kako se to napisao? Dobro, aj sad se to, ok, odemo tu, normalno. I normalno kad vam se to sve otvori, ja sam neću čekat, dobite ovako, napišete Rocket League. I evo nas tu. Tu imate ova tu dva su potpuno isto, vidite Gigabyte i sve opis sve vam je isto. Jedna ova ima ne znam više seedova zato što je prvi izašao vidite nakon prije 23 sata. Ali to je to. To vam je na Kick-S-u, a na Pirate Bayu imate jedan taj i to je baš taj isti, mislim, sve jedno kad skidate oba dva i ovaj tu, ovo je također igrica, taj ćemo skinit, stavit ću vam od oba dva link u deskripciju videa, to je opis videa, da ga pogledate, da ako ne bude jedan radio da vam drugi radi. Ok, znači skinut ćemo ovaj, oba dva sam skinio i nijedan nema virus i oba dva rade. I sve je normalno, nema multiplayera, evo to je jedino, znači on se počne povezivati, dođe neki error 66, možda nekome uspije da se poveže, ali ovo je najviše namijenjeno za single player. Ok, kad otvorimo ovo, evo nas tu, i sad download torrent, znači klasično, sad tu vam nešto piše, ne znam, evo treba vam 7, znači mislim da može biti 32 bita, znači nije neka igrica RAM 2 GB, 2 GHz procesor, ATI 5850, Nvidia 1060, znači ništa skoro i trebam 1,6 GB prostora. I to je to, kad ga skinete, znači dobite ovo. Evo sad sam to još ne skidao, znači oba dva sam skinio, otvorite, continue i evo nas tu i znači setup, run, samo da se učita, sad će vam tu krenuti neka muzikica, ali evo to je to, sad će, evo, ok. Super, i sad ovo tu je nekakav čudan jezik, ne znam ni ja šta je ovo, ali evo kliknete ovu tu prvu i onda odaberete gdje hoćete da vam se instalira, jel želite ove tu, ako ste na novom računalu, mislim novom Windowsu, stavljam da se ovo tu sve čekirajte, ali ja to nisam, ne trebam Pack it up, pack it in, let me begin. I can do win, battle me, that's a sin. I won't tell the second, fuck you better back up. Try and play the role of the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, put your hands up. If you got the feeling, jump across the ceiling. Booze is a fuck fest, someone took a jump, so I bust him in the eye. And then I take a punk smoke, feel it, funk it. Damn, set it, and he's got more sounds than the scups that are done. Kids don't knock shop, sure enough, I got pops from the kids on the hill, plus I'm mom and the pops. I can't get down, I can't get down. So get out your sheets, jump around, jump around. Jump up, jump up, and get down. To je to. Evo. Hvala vam ljudi na gledanju.